Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Menteri ke Sarkar Jila uba AL Hek ulalam khmat ya kegenhun jong ke BJP na Meghalaya bad ya kendu ya menteri ke tanat puli puthi ke Sarkar pedeng udhar mendra pradhan bad ya menteri khna usukanta majumdar kani kegenhun kala pensngau hakini ki menteri ke Sarkar pedeng badan kam banthung no kloy de uwe vice chancellor ke school ba North Eastern Hill University Kenang banla ban penbet no ekjing e bat laj naki eki ekjing ja bom sngo tanat. Kinong yalam ke BJP Meghalaya ke belalit lang bat uba hek kilong unong aiktien ke BJP uba M Kharkrang u executive member uba David Kharsati bat u general secretary uba Everest Mersing ha ka bakila IT ekjing tho ka babatai ekjing long jingman hapo ke school ba bat kijing e ki be kendo. Kila pun pauru ekjing pen sngo jong ki samla puli kinong hikai bat kinong trei jong ke school ba halor ke jing bom sha ya vice chancellor banwan nalor ke jing stang ke jing tokit de ke committee ke badan arngot ki officer ban tokit halor ke jing keno persha ya vice chancellor u professor Prabha Shankar Shukla habe kran bat uba hek ule tho ba ke kenhun jong ke BJP Meghalaya kala wan khnang sha Delhi ban pen sngo ya ke bala dap pen pau de ki samla puli bat ki no hikai bat ki nong trei ke nehu hak bala pen sngo ha ki menteri ke Sarkar pedeng badan kam ban pen bet no ya ki jing ki bala mat de ki samla puli bat ki no hikai hak bala dan kam ban pha le chuti no kham jalan ya vice chancellor bat di ban yo no the way vice chancellor u bala pedang lut lang da baro nakliang uba Kharkrang uloong ba ki menteri ke Sarkar pedeng kila pentep baka Sarkar pedeng kan khmi ya kan ki jing bat kam don kanu ke bala kular ban le no menta namar haban apru eka kai phot jing toket bat puli bnya hashwa ban shim ya karai namar ka Sarkar pedeng kala thong eka committee ban toket hakabe de bagi jing bat ka kenrum kenram ki bala mi haka school ba nihu ika jing temu ka jongi na lu chalong hi yawan khnang sha ni sha deri kalau mon ekan nang daga jing jong nihu dilai kendo mendaga si ya education minister of state Dr. Sukanta Majumdar ila airu itu kejing tho bla pha na du ki noi kai na du ki kena puli ila apat ai hu bagina patai hu bagani ki kejing kamo ki ka ne hu kai kendu om tang ka yu tang ki kena puli ada wat ki profesor ki faculty bai kai yang tu wat ki notai ru ki kendu ka ju kejing jadi na ka daw mi kwa ban pili so ye pi bade po kan ka central government Balong Ru Minister of State for Education baki sahabat sim kiai kini ka kam bati kwa ru la kumno ru la dala banwara no ne la ne uni unu vice chancellor momenta di benleit no daga ba long live bat banyo ru pat no way balala ban pedang lang da baro ki nong puli yang tu kena puli yang tu bat kumjuru ku balayu I menta wat ke no molahi bro ko way ila ong ru bangin ma ban pedang so ya uni bre ban yu ko jat apo ka molahi ria dia ka nehu ka jungi ka haba po mulai area te balai nak ndu ru ka jing sumusi ne ka ndu jing pom so tanan te ka bahahi bodora no ya no baha bo batmai na banta ka jing bit jing beng dang ta jing baha jong nehu ka jing baha kham ta me dang ta gi hamla puli jungi kular te o ngan look into it nomor ba omla ba kular na hong to u haban study joi ka jing ka bo ngi ai mane ka jing tho jo udang simhi ga por ga ju badang la ban pendep yaki boro bat ka don lu ga jingi kan apo ga batu minister education minister Dr. Damendra Pradhan ni ko kalong kumne marmata ka central government hi la constitute committee bi armut brief timata ka jing kren ki ki rong bikin study ka to report man community but report usen ka sa ni no confidentially kin sa asiki but kin study ka report but halor ka taru halor ke jing kren jungi ru kin sa study ka taru and then ultimately they'll decide on it kan te ke meng kren ngin tu tingla pen sngolut ke jing ndai tang jung ki yung minister tan kin kena school kena puli but kunjur faculty members but ru ki jing ki ministerial staff don pun hu kita berfend apa sngo te right now hi bung dong nai ke commitment ka don ka ta na mar ultimately un hap sngap ya pe ka inquiry report du but kumju ru ya ke ming nak ter ni tingi hap su up tang but community ni kudu so union minister ru but ang tu ingin sa sngo dalade hi na iwan dalade hi mdeng musia paris